Hello, Besh! Kumusta na? Ako pala ni Irene. Kumusta naman yung kami labaseldo? Kami ay nga minsan ganyan migbiyahe kami puli kremudra. Ato ini mag-shortcut kami kaya metong barangay nung no karening favorite ming lalabasan. Oh, Besh, unahanda na ka ne. Malambat-lambat at makaba-kaba yung dalan na ini. Mabilis yung video pero ay kami gagana ka. Baka minimum kami mo palayikin, yung video mo talaga yung sadyang mabilis. Hiting barangay nung nakarin pa niya kami lalabas pag mumuli kami karimudra. Bukod kayang malwanas, pataging dala na lang baku-baku, mabilis at talaga makain kasabayan na sakin. Although, syempre, barangay yung duluban ni, pero nakyaman mo kang takabilis lalabas kayo ni. Syempre, bago mo naman, makarinig ka rin taong lalabasan mi, kayang karelang barangay. Medyo maranon pa niya linabas kami kandala na ini. Niya nawapansin niyo, lapang masyadong taong makagising at medyo madalumdum niya pang dalan. Kanya yung makaya nga kakiting tatahakan ming dalan. Pero yung kami gaganakabesh kayang bandang taurihan yung video ay di. Potang pauli kami, akit mo masala. Akit mo in kaya kaming dadalanan kaya mora sa ini. Nayari na ning medyo makabang biyahe ni may rasta na karimodra. Medyo maranan po kaya matutudyo pa yung mudra, ipudra at diyang wali. Kinabukasan na ining view. Picture with siblings, hanapin. Kinabukasan, linibok kami. Kaya bay mudra, migtiyanggi kami. Then hapon, migmerienda. And after that, muli na. Ini, kabang puli kami, ikit ki haring araw, palubog ne. Pero niyang kasanting kakit. Mas masanting yung siguro ini no at yung kakilele dagat ne. At tayo ni na ito sasabihan pa ng kaya ka na lebasan ming madulumdum niyang papunta ka rin modra. Ay ni lebasan me. Ngini masala me ang akit. Kasantingan po ne besh. Ako kasasantingan ko kembyo lalo na nung nature green. Ay ni malapit ta na king bale at paluptan na kening Pampanga. Salamat at sabihan mo kami kaya kaming biyay, besh! At kaya mo kay Rikuan. Si Bayo, dakala salamat. Bye-bye!